Kalinti Jam Welfare Development Association hinan kesengi ke Apsau Terik Unai Lur kelapli perdana ya kelimpung ya kai football kebalatip kum ke Six Sunfish Cup Arajar Arpuar hakaba oba pi makdo obadai ru ukertong ke HSPDP na umsning constituency dalam kum ukongsan ha ka jingdon rengkat uba Ike Dakhar head coach Jong ka Play for Right Football Association uba Sumar Langswer president Kalinti Jam Welfare Development Association urang ba sinong kesinong jentru uba Moses Singli lembat kiwei ya kani kelimpung ya lakai balatip kum ke Six Sunfish Cup Arajar Arpuar la penlong ru lemba da jingerap bai pisa lemba ka ITC da ka company Sunfish ya ka bala penbit penbiang da ka SPT Bangalore kajing thmu jong ka Sunfish ban pelong ya kani ka limpung kalong ban semadan ya kisap kipong jong ki hebrit kenthe ba chinrang ha ka jinge la kai football bat kumju ru ki kinhun ki baladu kinyo ban mi khmat ya ka jalla jong ka meglia master sha ka limpung ya la kai ka ban solong halong ba ga team ya kani ka limpung ya la kai ball bala sedang hamadan ya la kai football jintru on pelong ru hamadan ya la kai football mauleng ha ka jinge khun ka bala pelong ha ka sngi play perda ya ka Sunfish Cup hamadan jintru ha ka benda jong chinrang under 16 ka Sao Khwan kalala ban pelim no ya ka PFR Football Academy Dalaigo Lakaway bat ha ka under 13 boys ka PRF ka pelim no ya ka Sao Khwan ha ka jinge shoot tribegar bat ha ka limpung jong ki kenthe under 16 ka PRF kala pelim no ya ka lum umpi Dalaigo lanon